سخاوت آشنا از تیرگی بیگانه باش. از رهی لطف و کرم در وصل اگر بارد دهم، از رهی لطف و کرم در وصل اگر بارد دهم، گرد شمی آرزی گلرنگی او پروانه باش. گرد شمی آرزی گلرنگی او پروانه شود جوشی نزاکت لفظ منی توانم، از خیالی خواستگی سوی سخن را شانه باش. شام بخیر تماشابینان عزیز تلویزیونی سفینه. با واسطه همین ترانه میخواهیم از یک نفر شخصیت یاد بیاریم که واقعا هم صدایش، سیمویش، آفریده هایش در دنیای شش مقام
مقامی خاصت دارد. او یک هنرمند بود دوست داشتنی، یک هنرمند بود با صدای قوی و یک هنرمند بود که در همین ژانر شاگردان خیلی زیاد را تربیت کرده و تا کنون میتوان گفت که تربیت کرده ایستاده است با همان ترانه های ماندگارش. یعنی دوستان عزتمند، امروز برنامه خاطره ها رو بخشیدیم به هنرمند زنده‌یاد بوی محمد نیازف و برای بازخوانی کردن ترانه های استاد و به خاطر یاد از زندگیش، یاد از آفریده هایش، یاد از زحمت هایش ما دعوت کردیم به استودیو امروز خورشید ابراهیموف را، هنرمندی انسامبل شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. و در ابتدا همانطوری که گفتیم ترانه خیلی زیبا رو پیشنهاد کردید. تشکر از اون که وقت جدا کردید در همین روزهای سرکاری آمدید. تشکر. در حقیقت سرودهای استاد زنده‌یاد بوی محمد نیازف ماندگار است. ما با این سرودها به وای رسیدیم. بله. در زیر نغمه های همین سرودها ما جوانی خود را، نورسی خود را پسی سر کردیم. ما پیوسته با شادروان استاد درس میگذاشتیم. وقتی که من دانشجوی فاکولته صنعتی دانشگاه دولتی خوجند بودم به نام اکادمی باباجان آقا فروف و ما دائم در جریان همین صوت و سرودهای ماندگار بودیم. غیر از اینکه استاد بسیار یک ایجادکار و هنرمندی محبوب بودند، بسیار یادآوری میشدند از استادان و همکاران خود. چقدر که با بزرگان بسیار در انسامبل شش مقام کار و فعالیت نمودند. برنای ساق و نیریا امینوف، استاد شاه نظر صاحب و فضل شهابوف. دائم وقتی که یادآوری میکردند از چشمانشان اشک جاری میشد، اشک خرسندی بود. پیوسته دائم ما رو تلقین میکردند که باید در جاده انتخاب کرده خود استوار باشه و به قله مراد برسه. یعنی استوار بودن خیلی مهم است برای بله مدامی که شما در این یا اون مثلا کسب هستید، کسب انتخاب کرده هستید، مدامی که دو دیله هستید، مدامی که نمیدونید کدام رو از آغاز کنید، از کدام سرود یا آهنگ آغاز کنید، باید یک نکته مهم رو باید گذاشت که یک تکان جدی باید بخشیده تواند و همین تکان جدی بخشیده من به واسطه به مبالغه این استاد بوی محمد نیازف هستم و من پسری اولین خود را نیز بوی محمد نامگذاری کردم. خیلی خوب. پس این طور که باشد استاد شما که بوی محمد نیازف باشد، پس لحظه های اولین بخوری شما با استاد، لحظه های اولی درسگویی استاد در خاطره شما حتما که بله بسیار گفته های استاد در یادم است که در همون قصر فرهنگ ماشین سازان بود آن وقت، حالا قصر فرهنگ شهری کانی بودم از استاد بوی محمد نیازف در همین کنسرت اشتراک کرده بودند و دائم در کنسرت ها چون ما کودک مایده بودیم دائم همراهشان در کیسهشان شکلات گرفته میگشتن. من جمشید ارگشوف، زبیده مومین و الان در شهری کانی بودم است و دیگر جوانان فروخ پاشایی و فرقت ابراهیموف با یک کودک نورسا بودند. از کیسهشان شکلات برآورده به همه شکلات میدادند و بابت این یا آن سرود صحبت میکردند چون ما بسیار کودک بودیم. و هنگامی که معلم اولین ما شهرت کریمزاده به خوجند می آمدند حتما ما رو می آوردند که در این یا آن چهاربینی های فرهنگی اشتراک کنیم، هنر و استعدادهای خوجند شهر را از نزدیک تماشا کنیم و به واسطه ما کی وقتی که خوجند می آمدیم حتما به خانه استاد بوی محمد نیازف می رفتیم، یک بار احوال پرسی می کردیم و باز به کنی بودم برمیگشتیم. این هم یک تربیه مکتب سنتی استاد شاگرد است که به هم سلسله بند است. با همین رفت و آمدها، با همین شش تو خیس ها، نمیدونم با همین گفتارها، با همین سرودخوانی ها، با همین برآمد کردن ها در این یا آن چهاربینی ها آدم از یکدیگر اونس میگیرد و مخصوصا از استادان بزرگ برای خود درس بزرگ میگیرد که به واسطه به مبالغه من از استاد زنده‌یاد بوی محمد نیازف درس زندگی را خوب آموختم. و شما گفتید که همگی یک کودک بودید که و برای شما مثلا شیرینی میدادن و شما درک میکردید که یک هنرمندی معروفی است که در برابر اونی که برای شما یک مصلحت استادانه میدهد از دست یک نفر هنرمندی معروف شما شیرینی میگیرید. بله اونجا میدونید گپ در شیرینی هم نبود، لیکن اساس که بسیار یک انسان صمیمی بودن، نه وابسته با انسان بزرگ بودن، لیکن
барои он кас ҳама як хел буд ва махсусан ана ҳамун кӯдаконе ки дар синни ҷавонӣ дар синни наврасӣ шашмақом месароидан барои он кас ҷолиб буд ва моро бисёр дӯст медоштанд ва бо анҳамин шириниҳо бо анҳамун суханҳои ширини худ бо анҳамун маслиҳату пешниҳодҳои ҷолиби худ мо имрӯз ба ин дараҷа расидем ки ин ифтихори мо аст ҳам дар ҷодаи санъат шахси асилу бузург буданд ва ҳамчун инсон дар ҳақиқат инсони заминиву хоксор буданд ва воқеан ҳам дар мавриди характерҳои баъзе аз масалан композиторон ҳунармандони маъруф ба зиндагӣ баъзан аз шахсиятҳои бузург назар афканем онҳо як характери умумӣ доштанд баъзан ҷое шунидам ки Чайковский низ мегуфт ки новбаста ба оне ки ин қадар ман асарҳои хеле бузургро пешниҳод мекунам дӯст медорам ки ҳамин асарҳо аз ҷониби кӯдакон иҷро шавад зеро дар иҷрои кӯдакон барои ман хушоянд аст ва ҳамин хусусиятро низ устод бои Муҳаммад Ниёзов ҳам доштанд он кас масалан нағз намедиданд ки масалан мо махсусан суруду оҳангҳои он касро иҷро карда бошем мо вақте ки дар саҳна ҳастем кӯдакон ҳастанд барои он кас як гӯё ки роҳат аст бале он кас фахр мекарданд ифтихор мекарданд ки фардо идомадиҳандаи кори мо аллакай ба воя расида истодааст яъне ки тарбия ёфта истодааст ҳеҷ гоҳ аз хотирам намебарояд донишгоҳро хатм кардем гуфтанд ки ҳамаи чизро аз худ кардед шашмақомро омӯхтед суруду оҳангҳои классикиву мана аз чанд устодонро омӯхтед лекин вазифаи асосӣ дар пеш аст ҳама мо хатмкунандаҳо ҳайрон 5 сол таҳсил кардем боз чӣ вазифае будааст ки мо ӯро аз уҳдаи он набаромадем гумон кардед ки аз имтиҳон гузаштед бале 5 сол хатм кардем имтиҳонҳоро супордем дипломро мегирем ва аз паи кору фаъолияти худ мешавем ки устод гуфтанд ки вазифаи асосие ки шумо бояд кунед он чӣ ки омӯхтед он чӣ ки аз худ кардед бояд ба насли наврас омӯзонед ин нуқтаро ҳеҷ гоҳ ман фаромӯш намекунам ва ҳамарӯза кӯшиш мекунам имрӯзҳо дар консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров чун кору фаъолият дорем ана ҳамин гуфтаҳои устоди Зиндаёд ва дигар устодон ки мо бояд дар ҷодаи мусиқии суннатӣ шогирдонро дуруст тарбия карда тавонем ки фардо онҳо номбардори мусиқии суннатӣ номбардори тоҷикистони азиз на танҳо дар дохил берун аз тоҷикистон низ парчами тоҷикистонро яъне ки мусиқии суннатии ниёгони тоҷикро муаррифӣ карда тавонам ва гумон мекунам ки яке аз насиҳатҳо ва маслиҳатҳояшонро шумо иҷро карда истодаед чунки дар консерваторияи миллӣ дарс мегӯед ва ҳамин навозандаҳое ки аллакай таронаи аввали устодро пешниҳод карданд аз ҷониби шогирдонатон аст бале инҳо навозандаҳое ки бешак дар бахши мутрибон таҳсил мекунанд ва омӯзгори инҳо аслан Орипов Солеҳҷон дар қафо нишастанд бобати навозишҳо яъне ки қисмати мушкилоти шашмақом ба инҳо меомӯзонанд пайваста мо баъди дарсҳои инҳо дар консерватория қисмати бегоҳирӯз асосан чун вақт холӣ мешавад шишта бисёртар якҷоя ҳамкорӣ мекунем кор мекунем ва ман аз ин навозандаҳои чирадаст бисёр умеди зиёд дорем албатта на танҳо ман балки консерватория ки дар оянда инҳо дар ҳақиқат ҳунармандони моҳир мешаванд ва мусиқии ниёгони моро хуб муаррифӣ хоҳанд кард воқеан ҳамон шаклу шева ҳамон услуб ҳамон зебогиву назокати шашмақомро ба наслҳои баъдӣ мебаранд ҳамон тавре ки худи шумо аз устод бои Муҳаммад Ниёзов гирифтед ҳамин нозукиҳоро ва ҳамон тавре ки гуфтем дар ибтидои барнома як таронаро иҷро кардед гавҳари якдона бош ва як таронаи хеле зебо ва як таронаҳои гӯем калидие ки аз забони устод мо хеле зиёд шунидем таронаи ғарибӣ биёед ҳамин таронаро бозхонем хуб бошад بالمقيم
تنها غریب چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب خویشم و یاران خویش در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا مهنتی غربت نداند هیچ کس الا غریب پرسیدی که چیست حال زاری مستمندی مانده دور از ما غریب در غریبی میدهد مسکین کمان در غریبی جان و سختی میدهد مسکین کمان غریبی غریبی دوستان عزتمند یادداشت میکنیم که این برنامه خاطره ها است و ما امروز یاد میکنیم از هنرپیشه خلقی تاجیکستان بوی محمد نیازف و امروز با همراهی یکی از شاگردان استاد، یکی از نفرانی که به واسطه از دوره های کودکی با همین هنرمند زنده یاد و خوردن صحبت خواهیم آراست، یعنی با همراهی خورشید ابراهیموف و ترانه خیلی زیبای غریبی رو برای ما بازخوانی کردن. تشکر زیاد خورشید. سلامت باشید. و اگر درباره همین ترانه یاد نآوریم،
хотираҳоро баргардон накунем намешавад, зеро ки яке аз таронаҳои воқеан ҳам калидӣ аст. Як таронаҳое ҳаст ки мо хеле зиёд бо ҳамин тарона садои устод Бой Маҳмад Ниёзовро дар маҳфилҳо, таърихи телевизион хеле зиёд шунидем. худи шумо дар бораи ҳамин тарона қисса кунед ки чӣ хотира аз ҳамин тарона доред, аз оне ки устод ҳамин таронаро месароиданд? дар ҷодаи эҷоди ҳамин суруд устод борҳо ба мо нақл карданд, албатта бобати эҷодиётҳои худ, умуман дар бораи тамоми сурудҳои худ ва махсусан дар бораи ин суруд мегуфтанд, масалан рӯз бо кори давлат овора будем ва бегоҳ меомадем, бо кӯдакон дар хона дарс мекардем ва танҳо баъди соати 11-12 шаб ба ман муяссар мешуд ки ман ба як утоқи хонаи худ дароям ва озод оромӣ оҳанг эҷод кунам. ва якчанд сурудҳояшонро номбар карданд ки худи ғарибӣ низ дар қатори ҳамон сурудҳо буд. қариб ки бобати ҳар як сурудашон бо ман суҳбат гузаронидаанд ва махсусан дар бораи ғарибӣ ва дар бораи ошиқи духтари маҳпора шудам, дар бораи айҷони ман асират мегуфтанд ки он вақтҳо масалан чун нақлиётҳои сабукрав бисёр набуд дар давраи ҷавонии устод Бой Маҳмад Ниёзов ва мегуфтанд як дучархае ки мотосикл мегуфтем доштам ва ман сафар мекардам ба Конибодон, ба Исфара, масалан ба як гӯшае мерафтам, ба як табиате мерафтам, шояд ягон духтареро во мехӯрдам, на ба он хотир ки ошиқ шуданд. ман ҳамон духтарро масалан нигоҳ мекардам, аз ана ҳамон духтар масалан илҳом гирифта ягон сурудро эҷод мекардам. дар эҷодиёти устоди зиндаёд Бой Маҳмад Ниёзов ин хел эҷодиётҳо бисёр шудааст ва инро ба мо барало нақл мекарданд. ва дар бораи бевосита ғарибӣ низ албатта шояд ғазалро бисёр устод дуруст интихоб карданд. ғазал низ аз ҷониби Камол, Шайх Камол бисёр ба дард бо забони софи тоҷикона бисёр гуворо эҷод карда шудааст ва фикр мекунам оҳанги худро ёфтаам тавонистааст. устод Бой Маҳмад Ниёзов тавонистанд оҳанги анами ғарибиро ба ҷояш монда тавонанд. як хел шеъру ғазалҳое ҳаст ки вай дар ҳақиқат оҳанги худро дорад. вайро кофта ёфтанд дар кор ва ан ҳамин муваффақияти ҳунарманд низ ҳаст ки ан ҳамон ғазалро оҳангашро ёфта метавонад ва дар ин ҷода устод Бой Маҳмад Ниёзов бисёр муваффақ шуданд. на танҳо як ғарибӣ, айҷони ман асират, бар лаби дарёбиё, ошиқи духтари маҳпора шудам, мисли инҳо сурудҳои дигаре зиёд доранд ки дар ҳақиқат аз дил баромадааст ва ман бо боварии комил гуфта метавонам ки ва ба дили шунаванда рафта мерасад. воқеан ман гумон мекардам ки устод баъд аз хондани ҳамин шеър оҳангаш пайдо шудааст, зеро ки хеле мувофиқу муносиб аст, гӯё ки ҳамин шеър барои ҳамин оҳанг тавлид шуда бошад. чӣ қадар мувофиқ омадааст. ман имрӯз мехостам инҷо китоби устодро биёрам, аз ёдам фаромӯш шуд ва унҷо бисёр сурудҳое ки дар ҳақиқат устод дар айни ҷавонияшон ба нота гирифта, яъне ки ба адвор гирифтаанд ва дар як акси ҳангоми сину соли ҷавонияшон низ дар он китоб буд. он китобро намедонам солҳои чанд ба ман дода буданд, гирифта будам. якчанд сурудҳошон ки боқимонда сурудҳои эҷод кардашон дар он китоб нест, яъне ки вай китоби яке аз аввалин китобҳояшон буд. вале ҳамин таронаро мо дар солҳои баъдии фаъолияти устод масалан хеле зиёд шунидем, тариқи радио, тариқи телевизион низ ҳамин тарона хеле зиёд пахш мешуд ки воқеан ҳам солҳои баъдии умри устод дар ҳамин тарона буд ва воқеан ҳам яке аз ҳунармандоне ҳаст ки шогирдони хеле зиёд дорад. кам ҳастанд ҳунармандоне ки масалан шумораи шогирдонашон бемаҳдуд аст агар гӯем. ва яке аз ҳунармандоне аст ки дар пойтахти кишварамон фаъолият карданд ва рафтанд ба Хуҷанд ва вилояти Суғ ва дар ҳамонҷо яке аз асосгузорони, агар хато накунам, ансамбли Нури Хуҷанд ҳастанд ки ҳамин омӯзгор буданд. дар ансамбл омӯзгор бевосита дарс мегуфтанд ба тамоми ансамбл ҳунармандони ансамбл. ҳамин ансамбл воқеан ҳам чеҳраҳои хеле зиёдро пешниҳод кард ба кишвар дар жанри 6 мақом. бояд қалб чӣ гуна бошад ки як нафар ин қадар меҳру муҳаббат, ин қадар самимиятро ба дигарон бидиҳад. чунки ҳар як ҳунарманд, ҳар як нафаре ки мардумро пазироӣ мекунад, дӯст медорад ки худаш меҳрубон бошад, худаш пазироӣ шавад нисбати оне ки дигаронро қабул бикунанд. ҳамитар не? ҳама ҳунарманд масалан хубам шуда наметавонад, лекин ҳунарманде ҳаст ки дар ҳақиқат ҳам ҳунарманди хуб аст, садои гуворо дорад, эҷодкори хубам ҳаст ва дар баробари ин омӯзгори хубам ҳаст. омӯзгори кори дар ҳақиқат мушкил аст, на ҳар кас омӯзгорӣ карда метавонад.
و استاد تمام همه خصوصیت ها رو دارا بودند. پیش از آنه که انسانی خاکسار و زمینی بودند، آهنگساز، هنرمند اصیل، سراینده بسیار گوار و همزمان معلم و آموزگار و استادی مهربان بودند که ببینید امروز در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان، چی در ولایت سوخت، چی در ولایت ختلان، چی در ولایت بدخشان، چی مثلا در جمهوری‌های همسایه اگر گذر نکنید حتما از استاد بای محمد نیازوف یادآوری میشود. توانستند ان همون مکتب هنری خود را مثلا در طول همین 80-82 سال زندگیشان رواج داده توانستند، یعنی که سایقل و هنر داده توانستند و امروز من با افتخار گفته میتوانم که این مکتب ادامه یافته ایستاده است و در آینده شاگردان و نورسان، دانشجویان، علم آموزان، داوطلبان، اخلاصمندان مکتب بزرگ استاد بای محمد نیازوف این مکتب را ادامه خواهند داد. واقعا هم شکل و شیوه آموزگاری هر یک متخصص فرق کننده است. مثلا یک آموزگار میتواند جدی باشد اما همون هنری که دارد، دانشی که دارد با واسطه همون جدیت به شاگردان میدهد. و یک نفر آموزگاری هست که مثلا خیلی آروم طبیعت است، خیلی مهربان است، خیلی زیاد آرامی میدهد، خیلی زیاد آزادی میدهد به شاگردان، به همین واسطه هنر رو میدهد. و استاد بای محمد نیازوف در رفتی درس ها چگونه بودن؟ یا کمی جدی بودن، سیاست داشتن و یا آزادی بیشتر بود در درس هایشون؟ البته سیاست هم داشتن. مثلا مسافه بین استاد و شاگرد البته نمون هست، ترس و هیجان البته وجود داشت، لیکن در برابر این استاد بسیار آزاد بودن. مثلا یگان ترس و وهم مثلا با دانشجو همچون مثلا یگان شخصیتی در حقیقت خود را بزرگ نمایان نمیکردن. اما عادی مثلا شما امروز به درس آمدید، آماده هستید، آماده نیستید، هیچ گپ نیست، دفعه آینده شما باید این خیل کنید. همچنان نصیحت میدادند که همون دانشجویی که دلی ناخواهم به درس آماده است همه کار رو یک طرف میگذاشت و نفر استاد رو گوش کرده میایستاد. این است توانایی بزرگی انسان، این است برای که به خود جلب کرده توانستند. من چقدر که در بالا گفتم البته استادان ما بسیار تجربه زیاد داشتند و امروز ها ما کوشش داریم که مثلا پیوسته زحمت میکشیم، مثل آنها هیچ وقت شده نمیتوانیم، لیکن باید پیراهایی که آنها طی کردند باید ما از آن بیاموزیم و به امروزه نسل امروزه جوانان باید این را مثلا تلقین کنیم. و بیاید در ادامه برنامه یک ترانه دیگری استاد رو پیشنهاد کنیم. کدام ترانه؟ یک ترانه میخونیم با نام آفتاب است آن پریرخ یا ملائک یا بشر، قامت است آن یا قیامت یا الف یا نیشکر. با متن شیخ سعدی است و یکی از سرودهای دوست داشته ترین من است. من با انمی سرود به وای رسیدم. با انمی سرود در یک چند آزمونهای شهری و ولایتی و جمهوری اشتراک کردم و جایهای نمایان را اشغال کردم و از جانب شادروان استاد نیز هنگام اجرای این سرود من بسیار یک رازگی خوب را از استاد من حس کردم. خب برای همین امروز کوشش میکنم برای تماشابینان، البته چون در برنامه خاطره ها یادآوری میشویم، این سرود رو زمزمه کنیم. از عهده این کار برآمده توانیم. البته این خوشبختی ما است، این زحمت و تلاش ها همراه همین نوازنده های چیره دست است که امروز منظور تماشابین میکنیم. باشد بیاد همان ترانه رو میشنویم و بعدا صحبت رو در مورد همین ترانه ادامه دهیم، زیرا که یکی از ترانه های دوست داشتنی مردم نیز هست. بله بله.
یا الف یا نیشکر قامت هستم یا قیامت یا الف یا نیشکر گلگون هستم یا تنی نازو نهادش یا حریر گلگون هستم یا تنی نازو نهادش یا حریر آهن هستم یا دینینا مهربانش یا عجب آهن هستم یا دینینا مهربانش یا عجب باغی فردوس از گل برگرد بخوانم یا بهار جان شیرین از خورشیدت میگویم یا قمر тамошобинони азиз, ин барномаи хотираҳост ва имрӯз дар барномаи мо қарор доранд Хуршед Иброҳимов, овозхони ансамбли шашмақоми Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мо имрӯз ҳамроҳии Хуршед ёде аз устоди зиндаёд аз шашмақомсаро, як нафар аз шахсиятое ки воқеан ҳам дар ҳамин жанри суннатии тоҷик мақоми хоса доранд хоҳем кард ва ин шахсият ҳастанд ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Бой Маҳмад Ниёзов ва таронаи хеле зебояшонро иҷро кардем. Ташаккур Хуршед, ва гуфтед ки ҳамин тарона дар назди шумо мақому манзалати хоса дорад, зеро ки таронае ҳаст ки шуморо дар бисёре аз озмунҳо, маъракаҳо муваффақ гардонид ва гуфтед ки эҳсос кардед ки ҳамин тарона аз ҷониби устод дар иҷроиши шумо хуб пазироӣ гардид ва шумо дар ҷое дар озмуне будед ба ҳайси широкчӣ ва устод ҳакамон буданд ва ё ба ҳайси як тамошобин, як коршинос назора мебурданд, мушоҳида мекарданд, баҳо медоданд? бале, ҳам озмун доимо буданд. Масалан доим дар консертҳо ҳунарнамоӣ мекардем. устод масалан ин ё он ҷои камбудиашро ислоҳ мекарданд ва он вақте ки ман ин сурудро интихоб кардам, яъне ки пайваста гӯш мекардам, ҳоло бо устод аз наздикӣ шиносоӣ надоштем. Он вақт
خب و این را من در یاد دارم با یک عذاب از روی یک کاسته، اون وقتا فیته کاسته های مگنیتوفون بود، بسیار فرسوده با یک عذاب، چون کتاب به من دسترس نبود، از روی ثبت من سخنهایش رو نوشتم و با همون سخن این سرود رو من زمزمه کرده توسط مگنیتوفون این سرود رو اسود کردم و هنگامی که دانشجو شدم با استاد از نزدیک شناسایی پیدا کردیم و این چیزها رو نقل کردم و اون غلط هایی که من از مگنیتوفون رو بردار کردم اون رو اصلاح کردیم. سرود همه وقت وابسته به حالت شخص اجرا کرده می شود. بله. و امروز من این سرود رو با یک طرز اجرا میکنم یا اینکه استاد شادروان بای محمد نیازوف در وقتی ثبت کردنشون در فوند طلایی رادیو با یک حالتی همون وقتی خود ثبت کردن و اون وقتی که ما از نزدیک مثلا بابت این سرود صحبت میکردیم اونجا درد احساس کرده میشد، اونجا مثلا خوشبختی احساس کرده میشد، اونجا خرمی انسان، بالید روحی انسان، آزاد و خاکساری انسان همه جهت احساس کرده میشد. مثلا شنیدن که بود مانند دیدن چخلی که میگویند در عرفیت. چون با استاد از نزدیک شیشتیم الکی من بر الله هر یک حرف رو احساس میکردم، زیرا استاد در قرائت غزل بسیار تلفظی برو داشتند و همزمان تمام غزل های کلاسیکان را که در سرودشان استفاده کردند مضمونش را همچنان هم در خود خوب هضم کرده بودند که معنایش را گفته میدادند. پیوسته مثلا در درسی انسامبل شش مقام در نوری خوجند این یا آن سرودهای شش مقام رو زمزمه میکردیم. مثلا نصری بیات بیا بیا که جان دلی من فدای تو باد، سری که بر تنی من هست خاک پای تو باد. هر یک مصرع رو قرائت میکردن همچون شعر و تحلیل کرده به هر یک شاگردان میدادن که این مضمون این خیلی است، باید شما در برابر سرود خواندن هنرنمایی کردن باید توسط فرهنگ لغت زبان پیوسته یک جای باشید که اون کلمه هایی که به شما دشوار فهم است اون رو برای خود فهمو کرده گیرید که تلفظ اون برای شما آسان شود. هنگامی که سرود اجرا میکنید شنونده باید فهمد که شما چی گفته ایستاده. و با آنمی خیلی صحبت ها با آنمی خیلی درس ها من هیچگاه خستگی رو احساس نمی کردم. خیلی که امروز تمامی ثبت ها فراوان است، تمامی تکنیک و مثلا تکنولوژی امروز فراوان است برای دسترس کردن ثبت ها. اون وقت برای یک سرود رو دریافت کردن چقدر پیراه رو باید طی می‌کردید. و من همین چیز رو انتظار بودم که کی بگاه میشود استاد مرا امروز به خانه‌شان دعوت می‌کرده باشند. وقتی که اگر دعوت می‌کردن من البته اونجا راحت می‌کردم، زیرا که استاد بسیار یک بایگانی خوب داشتند. انا همون لنتهایی که همراهی استادان زنده ها چخری که در بالا قید کردم ثبت کردند، هر بگاه مثلا اگر هر بگاه مرا به خانه‌شان دعوت کنند این یا آن سرود رو از شش مقام رو میگذاشتن، همراه یک جای گوش میکردیم تا آخرش تحلیل میکردن و البته اشک شادی میریختن. هم اشک شادی بود هم اشک درد بود، زیرا که چخیلی که گفتم افتخار میکردند که با استادان بزرگ همکاری کردند. در یک جایگی با آنها سرود شش مقام رو به فوند طلایی رادیوی تاجیک ثبت کردند و بسیار افسوس میخوردند که همه استادان هم و همکاران هم رفتن و یک خودم تنها باقی ماندم. بسیار از این چیز سیخ می شدم و همین حالت ها رو من بسیار سخت مشاهده کردم و هر وقتی که به خانه شما می رفتم با یک الهامی تازه برگشت می کردم به خانه خود، با یک روحیه توانا، با یک انرژی خوب که من باید مثل استاد البته شده نمیتونم که کوشش و غیرتی که استاد در همون سن 80-82 سالگی داشتم من همون رو حرکت می کردم که مثل استاد هنرمند شده توانم. گویم که یک تحلیل راحت بود، درسی راحت بود، مصلحتی راحت بود و تقدیر رو ببینید که مثلا یک بچه که هوسکار بودید و گفتید که طریق مگنیتوفون بله ترانه استاد رو شما گوش کردید و نسخه برداری کردید، اون رو اجرا کردید همچون یک پسرک هوسکار و تقدیر شما رو برد که با استاد واخوردید و همین ترانه رو که اجرا کردید شما تکمیل دادید، علما اساسناک سرایدید و حتی به خانه‌شان دعوت شدید، با هم نشین بودید، صحبت‌های خیلی زیاد می‌کردید، خاطره‌های خیلی زیاد دارید و حالا که استاد در قید حیات نیستند بیشتر چی پیش نظر می‌آید هنگامی که ترانه‌هایشان را بازخوانی می‌کنید؟ البته ما امروز تلاش داریم، کوشش داریم که همون خاکساری استاد رو، زمینی بودن استاد رو، هنرمند اصیل بودن استاد رو با برابری مشکلی های زیاد دوست داشتن صنعت و فرهنگ نیاگان خود را بسیار استاد در زندگی بسیار عذاب ها کشیدند. در اول
падарашон зид буданд ки устод дар соҳаи санъат раванд. рустӣ аз падарашон як дуторо ба гуфтаи худашон дар оғулхонашон руст карда, дар байни алафҳо руст карда монда, берун вақте ки падарашон дар кор ҳастанд, танҳои сурудхониро аз авони кӯдагишон баъдан падарашон бохабар мешаванд, он дутонро руст мекунанд, ба гуфтаи худашон гӯё ки мешикананд ки фарзандашон санъаткор нашавад. дар заминҳои пахта трактор ҳай мекунанд, ҳангоми пахтакорӣ, пахтачинӣ ба намон калхозчоне ки ҳамроҳшон кор мекунад, суруд замзама кард. бисёр бисёр як лаҳзаҳои аҷибро ба ман нақл карданд ки имрӯзҳо ана ҳамин таҷрибаҳу ана ҳамин бисёр мактаби бузург ба имрӯза насли наврасимо ман фикр мекунам ки намерасад. албатта мо ин чизҳоро нақл карда метавонем, гуфта метавонем, лекин боз ҳам гуфтаи бузургон ки шунидан кай бувад монанди дидан аст. инро дидан дар кор. бале ҳамин мушкилиҳо аст, ҳамин монеаҳо аст ки инсонро устувор мекунад. бале устувор мекунад. бале ва хуш омадед имрӯз ба барномаамон, воқеан ҳам сафо овардед ва ташаккур аз оне ки ёде овардед ҳамроҳи мо аз Бой Маҳмад Ниёзов ва баъзан хотираҳоеро гуфтед ки мо аз зиндагиашон намедонистем, шоҳиди баъзан аз таронаҳояшон шудед ки мо дар бораи тавлиди ҳамон таронаҳо чизе намедонистем, танҳо ҳамон тарона барои мо ошно буд. мо ҳамчун як шунаванда ҳамон таронаро мешунавидем ва роҳат мебурдем. ва ҳоло ки ба интиҳои барномаи имрӯзаамон наздик шудем, мехоҳем дар интиҳо ки гумон мекунам ҳамин лаҳзаҳо мухлисони Бой Маҳмад Ниёзов дар назди экрани телевизор нишастанд, дар интиҳо як таронаи дигари устодро бишунаванд ва боқӣ бо ҳама хайри хуш кунем. Кадом тарона? як таронае ки устод ман фикр мекунам дар баробари эҷодиётҳои худашон ана ҳамин сурудро бештар дӯст медоштанд ва дар тамоми чорабиниҳо ҳатман инро мухлисон талаб мекарданд ки ҳамин сурудро иҷро кунанд бо номи дӯстон арзи умедам бар нигори ман баред, раҳмате бар хотири умедвори ман баред бо матни Садриддин Айнӣ. манзури тамошобинон мекунем. бошад дӯстони иззат, ман дар ҳавои ҳамин тарона бо шумо хайру хуш мекунем ва бигзор ки мусиқиҳои суннатии тоҷик ҳамеша дар хонадонатон садо бидиҳад, зеро ки воқеан ҳам ҳамин таронаҳо ҳаст ки қалбҳои мо ба канори оромиш мераванд. мешунавем таронаро. بر نگاری من برید دوستان عرضی امیدم بر نگاری من برید رحمتی بر خاطری امیدواری من برید شهریاری من کجاست زندیار و شرطنگم شهریاری من کجاست لطفای دو مرا بر شهریاری من برید جای تکبیر و تلاوت
جمع بینشینی دو یاد است روزگاری من بری جمع بینشینی دو یاد است روزگاری من بری نامیاری من بری شه سواری